Rabimo en. Aha. Gledate, kako je nastala pesem Samo en planet. Šli smo v naravo postaviti mini studio. Imeli smo na voljo točno toliko energije, kakor nam jo ponuja laptop, in pa resurse, kjer smo imeli okoli sebe v naravi. Samo en planet. Jaz mislim, da moramo poiskati še nek zvok za sneg. Tako da gremo malo po gozdu, če bomo kakšen votu, hlod najdela, pa kaj podobnega. Nekaj, kar ima pač volumen, pa mogoče se nam poklop. To ni v redu. Ne. 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 Ja, naredi odmev, ja. To je snare. Snemi s telefonom, kako se to sliši. To bi se res dobro slišal, če bi mišli pol mic, pa po laptop. Še zmeraj je to studijski posnetek, narejen na prostem. Jaz mislim, da bodo ljudje bolj čutili razliko. Čutili, da ni odmeva, čutili neke teksture, čutili veter. Jaz nočem ujeti zvok direktno te dile, ampak zvok, kater se proizvede ob tem, ko udarimo to delo. Se pravi, ta amfiteater naredi v bistvu neko akustiko, ki se odmeva, in mi rabimo nek plac, nek prostor, ker imamo vse zvoke v produkciji, imamo nekaj, kar smo od blizu snemali. Se pravi, in rabimo nekaj, kar bo zaodmeval, ja, kar nam bo dal plac, nekaj, kar bo globina. Ja. Daj udar z dilo. Še. Ok, to so zanimivosti. Ok, zdaj bomo naredili en ta vibe. Ja. Top. Ok, daj. To se sliši, kot da bi ustrelil z nečem. Stari tak snare pa nimaš niti v sample packu. To je pa vrhunsko. To je pa vrhunsko. Daj pa ti poslušaj to zdaj. Prav fet je. Bolano. Mission accomplished, se pravi, snare imamo. Ta projekt mi je definitivno prinesel zavedanje, da koliko je kreativnost pomembna in volja, in da včasih ne rabiš pač toliko opreme, tehnologije, ampak pač sam inspiracijo, neko odločitev in moment. Tako da, snareček imamo, ritem se počasi postavlja, tako da kmalu bo nipke na vrsti, da ga je na to pisati. Komad z naslovom En planet. Že sam naslov priča o tem, da v bistvu bo govoril komad o nekem odnosu nas ljudi do narave. Ful nočem, da bi bilo neko moraliziranje, tako da bom po mojem izhajal dosti sebe. Ljudem možgane not v glavo. Ljubezen za vse dobili smo mati pa naravo. Včasih vprašam se, ko gledam v nebo, s čim smo si zaslužili vse to, ker je prelepo. Evo, zaenkrat kaže, ful dober, ritem imamo, tekst imamo, tako da sam še neko harmo, aranžmajček pa pičemo, ne? Ja. Tako da. Ja, naslednja stvar. Kitara. Kitarca, je. Tako da bomo videli, kako se bo kitarca slišala.